Te ki babunjat ki vlogs te kane ka vlog ka jonga ka compare ngalai sekadiang ngamlan ngalai sekaman ngamlan dengan penisnan visia katuka outlet ka jongi ka bangi le cloud kitchen kini kimpat nang i bensim turning nang ni di bensim gumtu sim gumtu ya nang di gumtu ya nang ni gumtu buat be ya kan ni gumtu la ko big kita sia te kalau kita nang ni hajran joni ka aba Ladies Beauty Parlor, Warm Oven, Kati Zone, Indiana Burger, kani Slurpee Shakes, Junkie Shakes, te kani Momo Zone ru, kini brokhat, ni penjahat mengi mentahang ni. Te kumno perlok brokhat filong te ngalawan miang hang ni YouTube menta dai namar ba kadan last time banga bo kanika story update banga kli kiniki bri ki basmat ban page ya ki contents ki jonga hapo Instagram kli ki ba long ni em bangan bo ya kiniki daily moto vlogs ngasabatai fi ka moto vlog kamut ayu te kibun ki ba respon ba ngan upload back and ki bun ru ki ba respon ba nga dai ban upload ru ha YouTube damar ki videos ki ba kham jrong ki kham best ki ang te ha Instagram mamla ada ban upload palat yaka khandai po seconds 90 seconds ka maximum time kal mut 1 minute lai po seconds distance ba majority ne ki brio ki ba response ya katoka question ka jonga apo Instagram ki bun ki ba kwa yang bangan upload video sa YouTube te barabor nga siya upload bitang sisin sita yaw ndai sisin sita yaw sisin ano nga siya upload taro tanang alit ride egom to te yakini ki daily work ki jonga ki banga lit da ka bike egom to te hakajo ko poru ngan sna video dengan upload kum to te kabamut vlog kan ma fishi ki buunja ki vlogs te apsangan nya cha te ki babunjat ki vlogs dan ki bre ki ba vlog lifestyle vlogs tadi ki food vlogs tadi ki travel vlogs kumta ter te kani ka vlog ka jonga ka compare kam dei ba pair ndrei haslong banyak khen kadang long ka dei ke ka barang compare te ki duna ki bre ki basile moto vlogs kamot ba ni vlog berkanya baik kumjuru kalong similar barka lifestyle vlog the lifestyle vlog kalong ba ki breu ki nda bo videos ki upload long ki pen ilang ba kimi na yeng ki le yu kin da la le chto ki le yu kin da le chayo kin da le chane stai ki pen i ga videos kin da le jing le chnishnu te moto vlog ro kolong kamju pada ngi vlog ba kanya bike sto te moto vlog ban khen chari phareng kala long ke ka bak long tu common te kom hang ni asolong para kalong ke para ka badang ki brio ting ki khamtam kini ki brio khasi ki dang khamlingo ba ke kata ka moto vlog kidan ru ki baju komen ya ki videos ki jonga bang le moto vlog ki ang ni unya bag ru peni video kum tam ta khlo dan bag tang ni ai siswa judan kum ka mentality te kata kan mo kalong ke ka ba ngasit sultanat mga bangan le te nado masyadang rit ngasit sultanat bangan sna video ngan edit video te montapat ba nganya baik kadai ka passion ka janga banganya baik te ngaong bangan combine ni gitu bro armo kajing sultanat benring video kajing sultanat banyak baik ne kapan wanang haju te mentak la loka moto vlog ngalai sekadiang ngamlan ngalai sekaman ngamlan la sakut behennya te mentak kasi ka kam jonga kalong banga haban ne chalai umkra te chalai umkra kadai kawai ka outlet ka banga pej jisha kadan Police Bazar pada ki dang chef sapola umkra te kani ka outlet halai umkra kadai ka kerteng ka galus kadan marsendat ba ka grab ngatrai na pedang pisia kibun biate ka grab te kadan beside the grab te hang tu ni penyat tangnya kini ki Cloud Kitchen Brands ni dan komba khandai ni totally kini ki Cloud Kitchen Brands ki bangi penyat nang tu napo laim kra te Cloud Kitchen ka bomot ba ni order online bat te ngi dan hapo Zomato bat Swiggy dilada fikwa ba fen order KXA kidan ki kadan kani ka brand Warm Oven fila aban order na Warm Oven tadi fikwa kini ki burger preng dan kini ki artli ki brand ki bakar tengka burger da bat ka Indiana Burger
te ngan sepen ibang ai fi dingi la poi selai mkrama ya ka ba mantang nang penyat tangka cloud nomor baki bun ki kam ki jam ki bangi kampat ya penyat ba te mantang nang penyat tangka cloud. Why bro, you see that there's traffic, why do you have to turn road bro? Pet, what the hell bro? Tuh kay mantai ki bana khmat rum dan syu nang wan chejang ang block syu. No bro, don't do that. Something is really wrong with my brake, man. Hey, who that, man? Tinggal apa hang ni ha jaka badan kau first ke jangan te ngan sawan biang hak kamera dengan la mudlej lai mkra mah. Te menta ke ngan ni sati sha lai mkra. Te ngan cipik ka sha ka la lam gumno kataka. Mas ke jangan. Dengan penisian Nifisia katuka outlet kejengi ke bangi liat cloud kitchen kapor menta kala dei kumba asal teng ye sau lai pesan ye te ngong bangan yat nane na po voice road lai mkra last time ngapen video Nifisia ndang gini kipor hi ngarang upload ke nika video ha reels sa Instagram reels ba dayat nanti na po voice road kumtu arsteng ado lai steng janme de ka blok ha namar badang Y school gini ki Y school Y class ai gini ki kena sto tengah Superman bakan dan blok desa kawai ngaboy banong Nifisia banga penyat artli gini ki page Instagram ki adu account sa Instagram kawai kadi ke main account ke jonga kani ka I am cocktail I_am_cocktail de kani ka page I am cocktail ke jonga kadi ka main Instagram handle ke jonga ka banga bo kini ki reels kini ki fotografi ki videografi works ki jonga and also ngaru I'm in action and ngasih direct kini ki dos jonga whoever ki ba yarap yang abang ban penring video ne ban pencander ngasih batai ki ban nek kamne ban nek kamta ai te ya katu ka Instagram kadi ka main Instagram ko jonga fila ban follow ngasih upload kini ki cinematic ride videos tadi kini ki fotografi ngalian na phone ngalian na GoPro ngalian na Insta360 ya bro khat ngam use professional camera ya te ya kitu bro khat ngasit bu ha kanika account I am cocktail and ka kamlong personal hi ka account te idan ini account pre nga bangala asnala aslam cocktail right si ka relate with bat kiniki YouTube updates ki jonga te nganembu ya kiniki motovlog related videos hapo ka I am cocktail ngan bu yang ni hapo cocktail rights te cocktail rights fila ban follow ya ka tu ka YouTube Instagram account ka jangaru lalong no kum ka vlog Instagram account te fila ban follow ya ka tu ka vlog Instagram account baja kani ka I am cocktail dengan bu ya kini ki links jong bro artli jong kini ki accounts ha kani ka description box jong kani ka YouTube menta te sa follow mo Nifisia kalso biang hi da kren na ka college day na kren Nifisia na mateng-teng na kren beda ka English ru teng-teng haban perkat nganong kumnoy ko to ka sentence na mangangam ju script say bit ka baik nganya baik nga kren maju kren mi maroy sabang kawai ru nga shit smart ban kren maroy takadaw nga sanguyaha bangan long moto vlogger it's like talking to the bike kini kimpat nang i ban sim turning nang ni di ban sim gumtu ya nang di gumtu ya nang ni gumtu but be ya kan ni gumtu la ko big kita sia te katu kan one informative tips ay khmat kon kan lihat coba beli sibun mah beli miyah di kang song bulak man sa kawai ka jing sani ka long ba ha ka ni kathan ban parking arsaka ban parking bike kalong ke ke ba kham jenja te kadukan ko mangala mention ni fi kadan siya tay siya po hajan jang ka grab just beside the grab te ka parking lah haban wat parking lupa na do nang ni na do dan ni kilan footpath niya kan bayo dayo na ni nakar habyang na dari bamyo habya skmat pek ngami jaka ite iwe ite ibalang ni bamlang kun lupa halo ngam ka hash ni banyo jaka
tu laj tang bala buk jaga tu regeta thrai hang ni laj pak lah kepak lah denim deh ini pat inmi kum ni ba dia ngalayo jaka parking kene kata ke the grab and kene next to the grab ngimpat bu signboard ngimpat bu area namar ba ngidang syash one life menen which is 28th of February te kalau kita dah ni hajran jone ka aba ladies beauty parlor oh kan ni ka stand di geladan hang ni kini kan kita brands bengi dan mengi mentah warm oven kan ni ada fiko aban order KXCA te kan ni ka katizon badan ki roll CA Indiana burger kan ni ka badan ki burgers bad the huge varieties of burger Tadi cupcake bliss kini kibawan bagi cupcakes cake Sunday every day kini belong dairy products kumdo types dia kena dessert zone ru buffin order iki desserts burger ada ru junky burgers kena slurpee shakes junky shakes kena ka biryani zone tinggi nang disable mentah because impala ban function ya kena ban function ya kena as cloud te kena momo zone ru ngidan ka huge varieties of momos te kini brokhat ni penjahat mengi mentahang ni mentah dan kena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and another 10 is SFC ketika brand benang temai ngidang show on board temai ka Seoul fried chicken de kene ketika cloud kitchen kejengi ngin sahaban penyahat live yakin ki dine in ru kadan 2 floors kene first floor ketika main take away counter ka prepping area ai kadan sedian ai tikini ki cake bangi dang ya le lupa for quick service ma kadan sa one more floor perang palang man penefisian namar ngin payadap snab har ya de manta just banginnya yo banginnya pendan ka jingmi ma tingi pen function swa as cloud de gitu bro khat ki bangala batay fi ngan sebu ha description box below with details de fila ban order yaki link ba Zomato ne link ba Swiggy te perlok atrai kat tu kala biang hi na menta kasni te kasni jongar kala jen kod hi ke kam kacam jongar la jam dei sakapor balik pai hi te lada fi pe kan ke video hadu kan ke benta khoblei shibon be fila pai hadu ka benta ka bukut ke video te lada fi sunat ne kan ke channel ke jongar lada fi best kan ke video so baban like kan ke video but ru de 4 subscribe kan ke channel se subscribe not dia ngatrai ka jingmut jangka motu vlog lara film tip ngatrai fila tip i trai menta ka bumut kumno dia ko boleh shibun fila apa hadu kan khapor ka menta dia batru waju kelet ban order yakini ki bam ki jungi nang ni na kiti ki brands bangla pen ingai fi dia ku mangala batai fila ban check ka description box below ki brand ayu ki bangi penyat nang ni ya kitu ki brand fila ban chual baik na Swiggy lanen dan Zomato dia ku boleh shibun nang scam pin nang chat nang klan di batru senang yai pe iki video jongan anis khamat ngan persang bangan yele ban upload video janman kapor mendeshu komen shwa de kublish bon bafla pe ya ka video ka jonga sashi bye bye signing off cocktail rights peace out.